amatsonga ayathanda ukuba seyindabeni for into ezi wrong and ayiqala manje ngalo sisi lo othi wakaHlive hayi icala kudala qala ngoPondlovu uPondlovu wathi itafamba moyeni afaka impahla zeskepe ase that was not asimpahla zama pilot leza na papa icala kudini le itafamba moyeni takana sikidekela bathi noma giyane ufaka impahla zeskepe uma icala kwe aeroplane awuthi amatsonga amakhanda abakatha wasebenzi manje helele akastart lelo brain akana sikhiyasa ikhiwe video le video helele lo baba uawe ukuthi le uniform ayigqokile aseyale nto athi utofamba ngayo moyeni angazi lesaskepe or se ngathi kuncane lokho baba upeni iphondo lifaswe move lelatsonga belifuna ukulifasa lapha phezulu ngathi mara matsonga do you realize that ngiyeza ku uzima ukhamba ngeray ngiyeza ku uzima ukhamba ngeray ngathi kuncane kopeni Thomas Chauke 17 aba girlfriend kwana wonke ukuthi nje kungabi ne conflict of interest le mali seyishara ngathi yayitanani himala sathi kuncane lokho koba umawilisi obhomba iwile bicycle sathi kuncane amatsonga dala ashlupha dala siza nawo kanje lalela siyaza kanje siyaza sathi kuncane sathi pop mapen hawo seka rap hawo izikhathi zajinja nasithina wena ushaye ngo izikhathi zajinja uthini baba ngama ya izikhathi zajinja uthini studio mix kamanga wena ushaye ngo umuntu why acula kanje lento ye-auto tune yaqala ngoBrabho uthi abafundisi bahlangene but decide ukuthi umzakhe Mbulu enzeni he will be in that commission to talk to those pastors, especially the ones bakuPitori. laba benyoka na bamqulwane umzakhe Mbulu athini kubo ngoba unaleyo nkinga yakho nenzana abantu nibenzana abantu amagundwane rest umzakhe Mbulu unokuqala enye into igcine sekwenye into nasaba ngasambuki akasana ma bookings ubona ufuna ubhuka umzakhe Mbulu again wathi umzakhe Mbulu uyaperform stadium wona ngoba ukuthi newspaper toilet paper saka toilet ubona when newspaper straight to toilet newspaper toilet blockage ya block lento ya block ifane road block suke kanjani la wafika la road block umile ku road block ifone ayiringi ringing uthi leli qale nge toilet paper ringing ningabafundisi nidla amagundwane what happened to the mills awuna milimili endlini sorry but mzaka sikhuluma ngamasonto ngiyeza lapho ungajahi don't rush ethanda ukuthi makhuluma into besayitolikene ngiyeza ungangijahi don't rush umntwana makane rush ufuna umntwana makane unane rush faka Vaseline umbasha emhlabeni into ekhona nje sorry baba baroba uzothina uBrams wakhe kulabantu bamagundwane benzeni bro Yeah, because it's not right. It's not right if we have people eat rats. Skumba. I sharp with that in. Na bro nabantu abawengesonto lo wesonto right yena kuba ngesonto the next week wenzelinye laba bafu bro umuntu udligundwane maqeda toilet iviki lonke ekhethi ngento yenzile ucleanele sisi igundwane amagundwane manje awafi ugcine wona bathi uselezana ubona igundwane elifile elezana futhi ayakhuluma amagundwane nakhona uzothi boy uyaya manje 16 utangida cela bo speaker lapha hayi nomntaba nabo jaros ingakhathele mina namkhukhe ngifuna ukuvithiza ngapha lapha ayi Alexander mina Alexander mina amagundwane khona nyawasabi these are things about mina amagundwane ekhaya mina ubekina amagundwane ngalibula leli 1 azange ngichift ngalibeka in the middle ukuthi lawo manye abone ukuthi la kule charity akudlalo mavumbuka eshot yontwana pheka wamenzeni speech wamsiya ayintwana bambulele boy ayampeka thiyo bobeka futhi charity ngangikholota speech dlala namagundwane oh yeah
Umar kwa speaking sazufane khundwana ungaka ngathi ikhundwana naye ngothatha iphondo la Casper Nyovest ulifaka ku speaker rodo